Ebyagambo bw'akakiiko k'ishengyero k'ebyobwegyese kabanika bugana haba kugukurwa mu matendekero ga University ya Makerere ubwo barukaho embalirira yabo ey'omwaka 2023-2024. Every year about 1,000 students drop out, and the main reason according to our own findings is because they cannot pay they cannot sit exams, they cannot pay to sit exams, and so they drop out. Abany'eishengyero bashaba government kugezaho kuyamba abejabo bwerukora mu nkora ya loan scheme okikaha buri maka kibasabeje hamwe n'abazire kuganyirwamo. Umwana kuza university omuzire nabatundize burukantu kona n'abandi nabatundana n'itaka kwenda ngo umwana ashoma. Umwana nabatire mu emyaka eri kurenga 15 uri munsi 18-20 ariyo nashoma de namuheru aregera mwaho nko witenshoka. So nikitusasa abo kuba abantu kurwo mu ishomero cyo kubanza nikimara abana batamani bitu babanda nubagera ngo Professor Nawanga habwo kozesa police kwatseberagira mu university kiramisa beje kutunga obugabe bwabo. Ati tumaziraha wiki yona tukubugana university administrators na yambara university ikija must kunkati bizire na no musirikare wa police ine ranka mpangu hati kutwaza kureba ogwo mushija wa Makerere University akakwata umusirikare ya mutaya university structure ngo nawe ari mu administrators ba university abo kuba nibakukozesa kureba ngo nibakwata kubi abashomesa aba lecturers n'abantu abandi tulina kwegamba kangambe abasirikale bafe abatali ba police university n'abasirikale bayo era babadewo okuveda emyaka 5 oba ndoza era ekitongole kibaddewo era nga kikulibwa gwe tuyita Chief Security Officer. Aba bahereza embalirira yabo ya billion 3.6 mu sente za Uganda eyo kuyambaho gukora emirimo etari emwe n'emwe erimo kunduza amashomero ga veterinary ebyamagara hamwe n'ebindi. Omuganda we ambassador wa Uganda mu Sudani yashobora abanyamakuru mu ruterano rw'Abany'eishengyero ubwo arukora barahasi mu ngwembero mu Sudani n'ubwerabe kirimbi babasize kubana barundana abanya-Uganda bona bari mu ihangeri aha kitebe cha Uganda ubwo bategerize kwikiriza enyonye kabareta bamudembase baveyo bunamiro babale omuwendo gw'abana-Uganda bameka abakwatibwa olutawo lw'e Sudan n'ekigendero ekyokulaba nti bayambiddwa batya era bataasibwa batya obulamu bwabwe. Nekyo tukubiriza kyokka bwekubeera nti buli omu waali abeere kino wabeere ekiseera kino obutagezaako kwagala kutambula kubanga eggwanga lyatabuse amasasi gakubibwa buli wamu ekisaawe bakuba n'ennyonyi ya Saudi Arabia olunaku olwasooka bagigwanga yali erandinze kale tukubiriza bannayuganda abali eno e Khartoum buli omu waali wabasirikira paka embeera etereere. Gasha kwa Jime Muhumuza.